Pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Ay mano anyan anagwawakan tuy pusok ka man kinayawan. Naisem na pungay dagit tamatang nagmayat nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbay kaya rigam na bang luwa kulibang ba. Pamagi anya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan mabalin inta agsimpan. Inta agsaritan ken ipan taarik na. Ay mano anyan anagwawakan tuy pusok ka man kinayawan. Naisem na pungay dagit tamatang nagmayat nga inagkit kita. Ay adi anya na naglasbay kaya rigam na bang luwa kulibang ba. Pamagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan. Mabalin lakuman agtulag ta pagtipunan rik nata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan